ya miaka 20 ithirikitie gukuruka mwari ukumenyeka ya Ivy Kinya kuma rutere rwa Chogoria nombire kugwatwo kia inya ni ntumurume umwe uria atamenyaga na ataijikathira omba kwithirwa ari mutegone juju wa Ivy Kinya ambaye ciariritwe Chogoria ward Mara sub county in Tharaka Nithi county. Ivy Kinya uria ntukwena arua ari askari na uria withiritwe akirikanaga githio ria rithikire miaka 20 ithirite na ethiro akirikanaga ntububu kamusumbura ndene ya nkoro yawe na kaigwa buthuku aria aturaga kurira na methori arikana ithio riria arithirwe ni ntumurume umwe ari mwana oni ntikana bwega ndathomagira Mutindo primary school na 2021 I was in class 7. Ndio mwaka rokere itwetete sukuru atwari na arutwo bangi kintu kwari kintu 6 date so twari arutwo bangi twetanitie twi amwe na tugo kinya in a certain place itwethire mtu umwe a man temuthaka na temukuru mtu agatagati I think ari around 35 years that ama 40 that time twethira tukarindi ni twethire akarindi no tukurukite oni kinya nenda ali side area mwiso kabisa na waikari like this side ni aukire ama tukakuruka babo wangi bonde twari na bweja ngwata ngitekia ndiguru niliambiriria kungana kundi tangu and by that time I was very strong so lakini alitwa bara bange twari na bobo baugire baugambu at least walipiga nduru na neighbors na bobo ngwa ni batethire batutunukanya na mutura ni akageragia kungwata Kenya no even my clothes my school uniform kinya turalitia kwa ya ndene ni atambukangire na awauga sagasani mutura ni aubire amatuka ni tukinyanitie ne ekinya gwe kinya na kinya akampera agitwejaga rugono rwawe uria rwakarikite kwambiria mwambirione mankamuthia. But with the help of the community na alimu bakwa ba Mutindo primary ne baseriria mutoria on that day ba mugwata na tweta na wako linga reporting tomu police station it was a distance kuma kwetu mwanka tomu police station nika distance so tuambira kukinya ugoro muntu twetire maguru and whatever ntonya wetu andika statement na whatever na askari bala walipandikire bwega na mtore ambako aingiro angiro mastaka na aumbako kuditangwa na kugeria kungwata kia inya aumba na aingirwe 10 years yes after kitendo keu hiyo kitu ilikuwa inauma sana no tunkinya tutwabara twathomaga nabo by that time I was a class prefect so those naughty boys kwa huo nitakari mungu kibo itakamurungu abariririe no twibagwiritwo muno so ne bakaraga bakinde kagira mara bakimbetaga Mrs fulani ni mutore ageragia kungwata kiainya so oni ndakaraga nkiriraga sometimes nkinya gujaga ante kuigwa gweta sukuru nukoona you know in our community in Chogoria those cases tete nyingi yuti ogwata ni kiainya so ni rera ya hapenire keni na yale publicly yani kila mtu niendaga kuona mtojo agwatitwe Kenya nkinyambitetie na njira ukona nkinya agekuruba kururi ne bakumira benda kuona no ugwatithiritwe uno muntura wageretie ukurithira raping kana gukugwata kia inya ne ukimero tuga kugwatwo kia inya igite ne rira wathithiru tu aturi
atori bajukiria atia kana na atia atori bakujukaia ukari na thai bakujukaia atia wana nturene uyu wachemania abo nona jakabarikana gitendo kiu kana ugokurukira aria bwarire nurikana. The best thing naria nturene ciatu naria chogoria in our community this cases ite nyingi, so ni rira ya hapenire kini na yari publicly, yani kila mtu niendaga kuona mtojo agwatitwe Kenya nkinyambititie na njira ukona nkinya agekuruba bakururi ni bakumira benda kuona no uwathithiritwe au no alafu rero kinya rero tumete cukuru twakinya ntware nontu that place mbere bokwa twang'ang'anaga gwetagwa gituto bo mtu akinyangaga antu amwe iyo gituto reu antu baba aritwa bara betu those students and my classmates and other whatever baketaga that place gituto kaba kambita gituto bote kwa nontu ni ndekaraga inekarage kindu magankoro sana ni gintu yanchumburaga muno nkinya tha itega kinde untu wathira nontu some people ne bujaga bauria ga untu bakaulekana ni kintu fulani ama ni ira maneno ili hapa sijui nini, so kona ni untu ni kitu inasumbua roho mpaka wa leo. Obviously nontu bara nontu bauni nontu angwithietie njirene na njirene kwina maiga, so ida kung'ang'ana mbati ne bunda ari na inya ya mwiri mami ni aturugagira marini atusamukagiria marigoro kire tugeta cukuru, so I was strong enough, so nindaumite muno ni maiga ira kung'ang'ana na nini, lakini atari akuthithia defile but ilikuwa akogwato twetire Ntumu police station na the process jonde ya thithwa tuandika statement na aomba kuirwa chuka high court na kafunguliwa mastaka naomba kuingirwa 10 years. Oni rira nkuririkana bo akarikire kagita karia rira ndari school, remember ndari class 7, so I was mature enough nendelea kwa nini bogo kuendelea. Leo nembe kujaga pena nkegwa methori rira ndona kana kanini kinyaga tikinyitie no miaka 10 kagwatwe kia inya na rimwe aciari bakenda mauntu mau mathirira na umturene ukona mwana ojo atiomba kuthingatia unturia ona kiawe. Na musiari wa mwana ojo ni wabati kuthingatiria mwana ojo munini nontu atena nkinya atikumenya ni mbienderete kinya atikumenya u athithiritwe kethwa imakosa musiari wa mwana ojo ni wabati kumuthingatiriria untu mwanka mwiso, lakini ni ndumaga muno rira musiari akirira mantu jaja mwanka mwana kaga kioto kiao, na sometimes by the way penaga muno ukona nimo nitusukumile siboni asukumile but ya kinyanto statement ni ciandikirwe kinya kesi netire kotine but rira muntu uri akasoka ature no tubwa board asiari ni basokaga bakathiuruka mwanka the complainant ya kaura kinata thai kwena mtu twandikire statement or whatever na kesi ya kotini but ni baurire na tutije na habari riu netako wikuone ni aciari kabaithite mwana ore nontu bakumenya rira the complainant ya ura kesi etumbaga kuendelea, so ni nkwira aciari batige baombage gushughurikira ana bakenda bona haki yao. Na musiari wa mwana ojo ni wabati kuthingatiria mwana ojo munini nontu atena nkinya atikumenya ni mbienderete kinya atikumenya u athithiritwe kethwa imakosa musiari wa mwana ojo ni wabati kumuthingatiria untu mwanka mwiso, lakini ni ndumaga muno rira musiari akirira mantu jaja mwanka mwana kaga kioto kiao, na sometimes by the way penaga muno
ukona nimwe ni tusukumire sibo ni asukumire but ya kinyanto statement ni ciandikirwe kinya kesi ni etire kotine but rira muntu uri akacoka ature no tubwa board aciari ni bacokaga bakathiuruka mwanka the complainant akaura kinya tathai kwina muntu twandikire statement or whatever na kesi ekotini but ni baurire na tutije na habari riu nete kuonania aciari kabaithite mwana ore no ntu bakumenya rira the complainant aura kesi etumbaga kuendelea so ni nkwira aciari batige baombage gushughulikira ana kenda bona haki yao. Obviously no ntu bauni no likana angwithietie njirene na njirene kwina maiga so ile kungangana mbati ne bunda ari na inya ya mwiri mami ni aturugagira marini atusamukagiria marigoro kere togeta sukuru so I was strong enough so nindaumiyete muno ni maiga ile kungangana na nini lakini atari akuthithia defile but ilikuwa ako gwato twetire Ntumu police station na the process jonde jia thithwa tuandika statement na aomba kuirwa chuka high court na kafunguliwa mastaka naomba kuingirwa 10 years kuthiria skuru ni ndocokenda ndona ngugia askari na nko indutete in various counties sub counties but rira ndejire Igembe South kaunti yo Maua ni ule ndejire ndaringithwa kironda kiria kairi kiria gia kugwatwa kia inya nuntu ndejire ndethira nika it is another world yani natwana ituyangagwa muno nitugwataga muno kia inya and yani aciari and the community yani nkonaga ana baubo the trauma no kwaria ndejire inige nko twika askari ndeja Igembe South in kanuni ward ni amount ndethire jama ingi sana ana kugwatwa kiainya so rira ndejire ni ndoni ni kironda kira giakwa ni kiaringithirwa kairi ndona kana gaka twana limwe twa less than 10 years kamwe kinya twa 9 6 ukona mwana ni agwatirwe kiainya limwe kwina kana kamwe kejete kabridete sana awe twagaikia sipitali so kana kauni gatumire kinya ndegwa peni nkiruki ndaririkana that leo tumere ndari nayo ndi class 7 uyu naye agakarata bangi ni ithe mumuchiari baba gwatite kiainya ni nkoba gwatite kiainya mwana ure agakara noruru mwanka ririre agakurari antu baba community bakamujukagia atia so that time nilio ndambiririe kinya campaign ya gender violence ye community ondeta antu nkabariria nkabera ugutibati in fact ndejire in kanuni muthake nkigwatwa na mwari atikinyitie miaka amugwete kiainya the punishment ira muthaka uria aejagwa ni agure mwari ou amurire bisi akiumaga kwa yagitaga skuru oni rira nkuririkana bogo akarikire kagita karia rira ndari school remember ndari class 7 so I was mature enough nindelia gwa nini bogo kuendelea leo nembe gujaga pena nkegwa methori rira ndona kana kanini kinyaga tikinyitie no miaka 10 kagwatwa kiainya na rimwe aciari bakenda mantu mau mathirira na umturene ukona mwana ojo atiumba kuthingatia unturia ona kiawe
na musiari wa mwana uju ni wabati kuthingatia mwana uju munini nontu atena nkinya ate kumenya ni mbienderete kinya ate kumenya u athithiritwe ketho imakosa musiari wa mwana uju ni wabati kumuthingatia untu mwanka mwiso. Lakini ni ndumaga muno rira musiari akirira mantu jaja mwanka mwana kaga kioto kiao, na sometimes by the way penaga muno ukona nimo nitusukumile siboni asukumile but ya kinyanto statement ni ciandikirwe kinya kesi ni etire kotine but rira muntu uri akasoka ature no tubwa board asiari ni basokaga bakathiuruka mwanka the complainant akaura kinyata thai kwena mtu twandikire statement no whatever na kesi ya kotini but ni baurire na tutije na habari riu nete kuone ni aciari kabaithite mwana ore no ntiba kumenya rira the complainant aura kesi etumbaga kuendelea. So ni nkwira aciari batige baombage gushughulika ana baokenda bona haki yao. The suspect athithiria mwana ore kitendo kiria ni etaga kaura but ni to advisaga mtu nyaketha gugatwika the accused person or the suspect person atatwika arrested at that time ni to advisaga mtu kaba akeja kamba kuringa report tukamwikia sibitare akadithirwa the medical assessment the complainant akadithemaina akadithirwa the medical assessment pidhirika kaumba kwijurwa na PRC form tukaandika statement file ikatwika prepared igekara standby yo kinya muntu uwa kathiria miaka 10 but the document is ready kama thai kwejo ndi nacio nyingi matitweterete kama ile mzee ameshika mtoto yake mwanto ni aombaga kuge ona kathiria miaka 10 bunka the document is ready huyo mustakiwa anaweza atastakiwa bado. Okay, kiuria kia muthia kirambumba gukuria ive anturi nukuona yakaba ciumiragia muno kuga yani muntu munene akahari muntu munene tiga mwana nandi muntu munene akahari ntore ne ile na ciumiragia ku report kesi ciumiraga na boja ire ugenchokerio likane kuria kinya mwana ntu murumere kana kaije no kalipwe imuntu muka komboria kinya mtu antu banene kinya bo iba kwata kwa kianya sana but nabo kabaumbaga gukira na kinya bo inkubero ndeberaga rira bagwatwa kianya ni batige gukiraga na unturene no ntoi ate kumenya uria mugwatire kianya ni mirimu ni mirimu iri kwena yo mwiri. So ni to bandivaisaga kinya le mwana nto o akula to mwanka gwa sukume kesi yaku to mwanka la simiso kesi yaku ite court kinya dote kwenda kesi eta court oka wo report kenda umba gweta sibitare kana ogeta sibitare ukaewa ndawa ira ya kurigeria mirimu eno emwe kenda tikaomba kinya kuikeria mukuru waku kana mugekuru waku mathira meona alumene bakwata kwa kianya muri lakini na kabo kiraga ntete una alumale bagwata kianya kabakiraga kinya rengerera ka tomweje toto nini kinya tune tugwata kwa kianya to mwanka ate mwari agwatwa kianya ni wabate ku report muthaka kinya tweje toto nini mwari ate mwari akinyetie miaka 18 ugatuika akamama na kamwe muthaka kana boy atekinyete 18 years kinya mwari ou ni abati kuthitangwa ni abati anafaa anafunguliwa mastaka kinya werera mwari mweja gwatwa kianya jari bate gukira kana riria mweja gwatwa imwejo nge gwekara ndakaintu yetu nonto rimwe ba itagwa sodomy kinya yo mwana ate bati gukira kinya yo ni makosa ni babati ku report na kesi uji yawe ikathingatirwa na bagatetheka na kesi uji yonde yucia ni chionde chieta kwa free beta kwa polisi kotewa akagetate kutewa bati kubusumbura wega sana nzo ripoti ukaturetera tukugwirwa na tugakinyia wega mutegeri ni tukugwa atirira wona mantu ya yaumira kana ja gukinyira no bati gukinya report yeje kwa polisi na mpweura kumbika no ntupo kumenyaka antu baba ingi mono antu bandaka kana na babieje bakeja kugwatwa kianya bo batiumiraga
lakini na ndeibo kurua wona mwana akinyiritwo ni untu bo mukinyithia kwa polisi nikenda igambarire kathingatika na riombe gukinya na muntu uomba gukinywara kwagirite. Murethi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigoni ya Igembe Maua. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke. Kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga nopeo, tupande ngazi pamoja. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ule gwita tegera ule thongi nio eu na bikibiki cietu ciina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na ka deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo